Mentang perlongan wara HP ke kubur, ia kenduk krisis ke Pakistan, hadin ke sinjam bakrau jong ke India, tong ini sengam. Ki senior leader ke Pakistan kilai kun ya ke namar ke jingdon kampalat upaj ba. Ke Pakistan Foreign Ministry ke ong bakal khot ya ke high level meeting, halor ke niki isu. Kambaya ke niki meeting, lalam kemat do Pakistani Foreign Minister, UI Shakdar. Ladon lang do Pakistani Water Resource Minister, U Azam Nazir Tarar, U AG Mansur Awan, technical expert bat ki wipat ki senior official kumju kilai dan lang u isyakdar ukular ban shem ya barok kisin jam kumno ban wara apat ya ka hok jong ka Pakistan ka Indus Water Treaty kadi ke budlum sya ka syongsuk syongsan jonggari bat ka jinghu jong ka dei ban wara abyang ong isyakdar u ong ru baka wa Indus system kadi ke jingim nakamta arspa 100 million ngut ke nong Pakistan khang ka India ka 1960 Indus Water Treaty kum ka jubab sya ka jinger tmaleno apalgam ka India ka ong bakan sa pensya bakan nom pensap ya ka nawa Indus bat kamsya ban le sa Pakistan ka India kaladap announce ya ki plan halai teli ki jaka ban khang ya ka wa batu sa Pakistan ar pudungut yap ki priyo kapor pekeleno ki pin mi jing siat hapalgam ka arpo artarik April keno ka India ya ka Pakistan halor kani ka attack ka Pakistan ka kentaj bakam dan mentai padawa ya ka jing tokit bom ya sa siliang Khubli Shibun, Story Telah, London Network, Daily Post.